Yamamo akwaba. Afeka siabono enchiremu enye. Meka sei achirefo enkobamuko mako miensa. A ono mu nyina da echirade osuku ento asomu. De dikan University Teachers Association of Ghana. Etwanitia kan say UTAG. Na afi the Technical University Teachers Association of Ghana. Etwanitia kan say TUTAG. Na afi so Colleges of Education Teachers Association of Ghana. And say etwanitia kan say SITAG. Wadoma ka bom eden krata bonten so echiremisem. Wadoma adwene ho ahune say oma ya timen Ghana manyofo ene aban ede wonom egura to prenti yakwa ne mo no enya de ombetena se mepese mpenifo moden ede wonom se kan ede adwana nkanti wonom uchirem a se de etiebe oma ya chirechenchire artiste kokko ede achira brefiso oma ya timu no adwuma bele obiara ye no ene ho no didie nti oma uchirem a eye book ana afenso eye research allowance no abanya de otuenti yankopɔ ya atoma dwombo suma ye omda taso dumiensa enfempem mienu ne edenu ne won ba ye oyekire atete skoko ede akire apan na nkrata mpinifo de ba bonten so wo eye na adwadai dwombo seme ede taso enkron ena wono ma akire mo wira hopapa esu amusu no nyasem ko afiri se ahokire aka wono mo no omodwene ho a wonom entiase akura wonom aka se chinse mekese no exchange rate niam ekonkan Oma ya timi Ghana mampani chire mu a Ghana si de anya hoden soronko pa nanso mu chire mu a eye wonum book and afenso research allowance no emma na de ntine ya tire omem mpanifo bo mabro so every same obi edi na dwuma ho na de ntine ne akirechirefo ekobom ku no de ombedi mpo eho oden wo me kokobo e de atodwa e chire mu sem ene ma ho chira kase ya aba ma wo manum aswam nti omo ka chire Ghana mpanifo sem said the Tibia Saban Iron Shepa now one book allowance and the research allowance Ramonsa Candia. Oh, you what? I buy a button down catwa. Said the Tibia no. Bosima ye woman need that tasso do me and sa. One by your yetre at Tescoco at the Atra buying. Now what am I saying with the Mokoye, ever Jumbosima ye woman? Need that tasso what trip. And the quay eka say Tremusem. One of my tenants are doing well when he said. Aban ya de ono mo egro atoprepa ono wonom edini sesabe koto mame hwe oto agro nti no sana motu a na mo mpenifotu no enye omo de ni senti sede o maka no saban antenase na wan hyepa na wonom hyehya wodom de tudwane sika wodom behia no saban fa koma omo de a aban betendan katoa won betu omo ho de go manga na montere so nyina we de enya fa ko Ghana nyina ye oye kire aka cha abransem ayede do sabe mpenifo se said yaw na chese wan fese wose na wan kasa ho anya ofa yenti won ba ye kire tesko kode akira bansem nyankopɔ ya tema jimbo smada taso dumiensa samon san ka musika o manyin bewuri ye pam weni nkrata efri eye suku entoaso akira fo makon kebom ko miensa aso ye ba awiei ye de mo kiremo esum dear etiefo Yentwa kase bone so na ban ede nsema betudwa echiema ya de omatimi ache nipa be ya hanum omobro kra ede fagalamse ne ho ewo busumi num a etwam yi esanse sa galamse yo maka ho asama ka na so anya ade a omopa bu omobo omodin ase yensase de omobese ne pa na ochiema empenifo de chepe egu akwan mu sane be yo mbeboa na sane yensase na etie dada no ombetimi ede abasa sane be ya tena ye ne yensase so no entimi ensase se de omanga na baby kra de nsu omunya bi no mo de ade omudwuma sanso no matena ye nyina aye basa nti omobɔ modin ade hyehye epa egu akwan mu sane be ye galamse no metimi etu ase kra na we na ye Minister for Lands and Natural Resources eye Emmanuel Kofi Bua eye ama edi tudwa na oche mu se asa amanyosem nti no bebre na mpese hyehye ye omudi egu akwan mu ne betimi akoso esanse edu baby krampo na ebi the mining licenses e de ma enkrofobia sanse mo wa manyoko obi ana oche sese mo yesa eye galamse no pese mo nsi anokwan no enya ade omo betimi nti nke be ya nke omo fa manyosem ento nchen na emom mo nyina anya omudwuma te se Ghana ni sane be yo man Ghana ya sase no entimi ensei galamse ni sa munya ye oh galamse ni mo fa sufo no gusu to de den yo yate sika me da se na yanto akase bo no so nansa na no
Tiwi, me basisia. DLFM. So what enia etwagwe na ekiro say brichie apo na Ghana fo nyina beka yam emre kakra ntamu ni ana ohene popo no ena wada mampon kuro no ano ewa sante matemu eye dasebre osei bonsu a otasumyenu enya ne baabi ekoye nana ekwakura na meka sei ana no fiade etwamai ena nan matrenkonwa wanum wo asante matemu abodwa data awo amani ampon Silver Stood Palace ewo asante mampon ehwanom ena mampon hene a wanya ne baabi kɔ wamudi na mu ade atu edwam amabodwa data ma de hye ahemfo ene atitre ne animpo nyinada etimi ekɔ hɔnom ekɔ akɔhwɛ nana emu no manhyehyɛ pom bɛye na wɔnom etimi apɛ nana krabia na meka se no dwumade ne gusu a ekɔ so ɛwɔ asante mampon a anya asɛm kuma kora agye sɛ wankasa bɔ mmɔden pa wani ekɔhwɛ a na nya asɛm kuma kora ne nyane sɛm emperifo anhye pa na mo nana to dwam nti obi akɔ edna ne so etwato akɔ akɔma no na wape ni last respect ede ama nana sɛ bɛyɛ bɛboa na nana wɔn etimi apa no krabia wei enye nana ye ne momu no akanbɛ mo ne bɛka ne sɛ dɔtiye wɔn yɛnhyehyɛ pa na nana wɔn apa no krabia ne wɔn apɛmrɛ kwa wɔn de na ye ne so ebetimi ato aso nana ma tere nkonnwa wɔn wasantema mu ɛne ɔmanga na nyinada akopia mekese no empenifo eye amamra ne amane na nana wanum ejam no na obiara edna ni so etwato etimi ede akwama no na nipa na tete na enimpon a ekopiam dwumade na se no enya semukuma kra National House of Chief akopiam na nanam atrenkodwamo asante mantemu mekire asante royals womo nyina kobi amanyofo ekom afenso celebrities ahodo nyina kopiam a dwumade we no enya asemkuma kura akopiem asante mampa wa hono ma ededwa pa mekese no enye asemkuma kura na mahodo bi su se eye eswatini nso wono ma hena bepiem adwumade we yase no bibi ekwankan ewa asante mampa wa enya asemkuma kura ne mperifo mti ayi paso a adwumade we yakwaso no eye mampa hema ana afi nso asante eye chiefs ahodo mo asante mampa nyina kopiem a enya asemkuma ana afi nso let mampohima let mampohine Mrs. Onowankasa ne ho kafo Mrs. Janet Dolety Jima kasin su kopiem on ate ayipaso a dwumade we yekoso a yasem kuma ka ne kopiem emra videos akodo bi etwagu a abrafo ni bi esu na mu twa chajo dwumade na se no in fact ara hu ye pa DLFM. So
Sika. Kwadwo. Mewura hopa. Na wonim di ntra. Mesra to make an share of Facebook no so DLFM 106.9 penifo say you do amanfo so a na ya kai ya nom. In fact, kufuma video ne nasoma mewura hopa papa. Brafo na eda Facebook no so a wusu no. In fact, nyame anim no kure ni. Pa se obehu obrafo na wusu na chese na de pa bi ahwere no. Kafra. Mese me hwe obrafo no su a wo su na tumi se na ye nipa bi a o ye nipa pa o ya yem ye pa onya 85 years mfinhia no edue wotwenum na hwe mampon ever since obetena konwa no so a manso ba kokora nkoso mampon ehwada se fa hinsie hu ntokwa ebi nkoso da tinana mampon hene ye ma odamni fadue da sebre osai bonso otoso mienu eni asanteman eni Ghana nyina ahemfo ne nyina mamu nyina yakọ ye mamu nyina adamni fadue so bahu so brafo a so kita akofuna pa gina honom na oti ni so sa de nyame anim ne kure ni na kire se BBS na nanoma trengonyo mamu nyina akafra monhye den na twede amponyankopon no ono ana oma ono aso na eje we de monkafra DLFM 106.9. Sika yento akase woni so. Yentoa kasiabone so na mrahebedwani ede masuhum ewe peyemantemu eye Frank Esiedu Queen ede nsem ede ato eye nkremefo mabunu nanim so momomodian no montwom ho enfefri nubone ho esanse omani so ade hu no a ede omani so na ose omobomodian se da achi bi no ebetimi abemu na bebemu age so omotwom ho ede free nubone ho na ye proposal eye din a eye sumufo ni na ede frɛ no ede tudwa na oche Musa empenifo bomode anam de hyehyɛ pegu akwan mu anya sada achi bi omanga na yentimi mpo ne akan asem ana oche mahu behia pan so obi aso beka ne ho abom no maboa sane ebeyom betimi ahwese mabunu nso moda achi ensai sane ebeyom be kyerɛkyerɛ wom na nubone no omakkyerɛ om sane eyensusanso bone betimi ato wom so mobomode a so omubenum nubone wa bra omunjaye a sane ebeye beboa mabunu no sane ebeyom soso no ebetwe om ho edi afrim odi nsemwe etudwa wa bra na edo adaya afa empaibo kase no ekoso ewo nimpesua no so wa bra no moda alase so wa boa wom na fasting no ometimi ayawie asumdwe odi nsem sei editudwa nanano eto safra me na wo ma me ne amembra na me beka ho asem eye enuboninom na ene enuboninom ato atese ewo kana abia na enubonino eye ade a esai imbabulu no enubone a bronifra no drug and substance abuse. So home for Ghanaian chief imam, a doctor for assemblyman for ahemfo obia asofo yeyina yakaboma yadesa campaign no yeye ewosun kromo ha na mesre emaburu no minuanom ekremofo monka Quran 219 ana achirayen say niama na anom no enye uria na wasan di Quran 593 and also now what they atauto yabasremo ebi ana china bi awase obi efi zongo suhum zongo a obedi president wa Ghana nanso enuboni numunti no na sade no amam yabasre awofo yane yamano kasa na enuboni no esei nipa gene eduru awonoma obi gina akora na oda obi didia no tonko na niti akwakosha enkwanmu yabasre obi numbia onjai na enuboni no anyade a ababuayen
Enia uti ye eye Frank esi edu bekri na ona ye mrahye bedwani e de masuhum ewa ye epreye mantemu na nu achi ana MC e de masuhum eye Lydia ohene wa e de tudwa na ochemu se eye ade amabru ni mpunto e da endi samanyoko na komaso ye papa eno nam so ma ye omanpani John Dramani Mahama ebomodin aso odi dwumeku ahodo begu akwam sa na ebe ye ebebo omodache ono nu anim se ye ebe nkremofo omoboa amampunto ewo Manga na munusu nebi etimiba. Say Omamunina Afishiapa. Yes, Zoom ha, and ye occasion ya, yes, celebrating, almost say empowering the youth in the Zongo. Now, Esan is Adia and yes, celebrating. Young Papa Aya John Dramani Mahama say, Young Kanchamo say, youth in Obaye, and Luntina or say, Yakota Sharing School, free for the first year. Now, yes, Zoom ha, Esan is a youth, and also I was Zongonti, Yenim say yen, and the other Chikrona, a ye, and Nunti, Nyasra, and say occasion, ya celebrating. Oh, court now, Kodidi, now, Konoma, I know what Kayen Yanoma, won't be. Say at the Odo and Kabom, Nyan bomb the Croye, Amasuhum, Akoso. Nyasha, Suhum, Impuntu. Now, Impuntu, Akoso, now, and Kabom anywhere, any ye, and Nunti, Yapapanum, Yen Muslims for Nyasra, one, say, Modema. Mode makunyina batai assembly nachi na yenyina yaka ye ho abom se suhum mindful na yetimi ama suhum impuntu ayeden akoso yesha youth na nema bebre wo ho a eha ye ma ye ka chire ani indruboni ye besere se yesha sani anema akoso wo suhum ha ye pamoche opi se sa anema ni nyina ema enkanko emba kromu ha nti ye besere se sa anema ni nyina ye betwe ye ho afri ho na yakoso abo ala empire se Obama ya wodin wama yenim die na ehihye assembly ene ye Papa John Dramani Mahama ewo ene ma Muslim community ne etimi abam ene ya wuti ye eye MC ede masuhum ye Lydia ohene wa ne krakra mu ana yesofu penny edema All Saints Anglican church enu wosuhum Reverend Canon Lawrence Charles Amankwa Kwabena enso compile bokese na se edinsem say edituja Reverend Canon Charles Lawrence Amankwa parish priest of Anglican Church All Saints so penny of All Saints Anglican Church if you say Christ born kwa you say ye nyina nye baako na me yesofu Anglican of penny Anglican na sebi kafra Christ why you know Muslim for a deal mafia. And it's a trans. And to be said, made the door about them. Now, I show me say, Kafra Yantan, I can force say, Mundom Honswa, Muni, by say, to show my solidarity and to confirm the spirit of communism. Then you know, back. Maybe it's wrong to say, may buy a child in Chamao. Let me just say, Anglican and Christoni. DLFM 106.9. This is my second time I call on you say, I'm school, baby, for MVBS Bucrano. Basic one day, Muslim. It's immediately a say, that do your home into fast out on your day and try in your back. I'm across and the more programs of Reverend Canon Charles Lawrence Amankwa, parish priest of Anglican Church, All Saints, so penny of All Saints Anglican Church. Ene ya uti ye Reverend Canon Lawrence Charles Amankwa Kwabena no na yesofu penny oda All Saints Anglican Church ano ewosuhu. Yanto akase bono so ne yankwaso anyere mu ewa pie manten mu dia na yenko pie mu ewo Lower West Akim mensenem. Ene ne yenyiram ewa semankase. Na dwumaku a enhye abanyase mekire non-governmental organization etwanity a ekane se NGO wonom apie mantemu na nana dasoa eye amama odikan ne foundation a wate ne mu de pasa anoma ma wonom etime ede mathematical set dodo na akwa edusiafo omokwa kwatwere basic education certificate examination BC in so hwe ni binyankopon ya adoma ukuada edi animyi so mmomode na omonye na ensure mo ebesemo den na BC in so hwe no wane mutumi enkwatwe ni yem na aniama hodo a foundation de koma wono no eye ahankron ne ediokronom 995 ena ya dusuafo a
one more entimi eseka mathematical set bi so omonye na mfa nkwankwa twere nsonhwe a school fu amokwa twere nso yo mensen mu no eye empem emienu na wono matwere mu den e wo mensen me kire 2000 candidate na make say no foundation no e kire mu sem opese oboa na adusuafo no wono manum nyina ye sede na sede hye o mafunu ma efiri sem edum pempenso bi a na abatan bi ho no ma onyanyanka obeye nanso kapre emontoma no wono ma gidamra etusre ne senti wamontumi ntenase e wo mra foundation wo ho no no betumi de sede e da hya mofra na afunu mu manti no mbo moden etu sa na moyin na mra ye maame a ne den ede nana eye dasoa amama eye one foundation no ebo no moden ede mathematical instrument ede ema dusuafo no ene the chief executive officer ono ene de ma eye adwumakoi e nana dansoa amama ekasem ene wo ode nsem to dwa na wo kirem sem osre abatan ne se wonim se wo ba kwa akwotwere BEC nsohwe ne bia bo ho moden se pempenso kaka na wotwe kakra kai ensoma wo ba no jagbafa no wontena se na onsua homa efrise mra na aka no esua efise Yesu Kristo mpo kan se mra na aka enu ebre bone efise mo ye homa de ma mofra na kwan na wonum ensua de na wonum tim kwotwere ensonhwe no na kasa mu ana wo kire mi sem wo modwumadi a mu die no enye we ni bredi kan wonum ehye ase e won fempem mienu ni adonu no meche 2020 amekese no emafra bebrom eye empem num 5000 a omunya da akwakwa BEC nsohwe bi no monya omomfa so a konka ne ema abo amofra no nsohwe a motwere no susan supa etimi abapa ye ma amekase na okirem so no kura mpo no ono ena eguso eye chidom hema edema asamanka tena na matren kwamia wo kirem se wasrata emofra no so nsohwe a mokotwere mama ho modern sam de akukuduro ebekwa kwatwere nsonhwe no munyi hu fanfiri mumu na mota magisa mo wani awrehyiamu se nsonhwe mokotwere no ebeboa mama de nkunim kese o de nsem sei eto nsem training kontine kofi obo enim ne kan se ebi edu na asoma no emrafo ye twaso emfamboyo na yinja ye nkala no mo nsima se mo nsuya de ni atichafo na kiro mo no ana beba ebi mfi bebi emra obi amfa bibi nkoshe no mo bi amfa and rely on apo mo nsuya de ni jiji se omo jiro mo ho a omo betimi twa ye de mpai boso etire omo betimi atwa so omo cho bebi edu ohia 1 week pe na odi atwa ni social media it's yes omunja omunsuya de moment me fan transfer eche jumedi ya se afia hin ni sha se 5 years ni 2020 na me sha se so far na hwa over 5000 ezimo pacho ebo mo pa na ama results no so lower west akimabaso 995 se mo jije wo mu so betimi ayo mu so ade betimi ayo de high bottle ochi de wo show mo good luck that's enti eni awoti ono eye maame a ono eneda eye nana dansoa amama one foundation no ano ewo asemankese epie matemnum ono ye chief executive officer edima kwini din nana dansoa amama na wote ne nkan na eno ekire no ena dwubeni na so panipon so nanim nyam kwata ekire eya onwen kwame frempon ono ya mahye badwane edema adehia wonom ewa lower west akem mensenem ano so kirem se owagidie pa wadusuafo no mi se obibia be tokwan mutin ema nsonhwe no omatumi akwatwa ne kwampa so edi nkunim nkuno ombedie no mu be de paze sebe anomanam na ne kasa mo ana wo kirem se adusuafo a wonom ewo lower west akem mensenem de se omoma kwan pa omo kwan ema wonom ennawo wombo moden efa kirechirefo kirechire mofra na de esanso ede omani dichi edichi eye adusuafo no echi yepa emna wonom akọ school sebe yebeboa na mofra no enwumasua no etimi akonkan na akopie mu apie mantani mu a mensini mu no eye mofra mako aduasa okire mu eye 33 municipal and district assemblies ena mo ho no ma okire mu sem akane no na omokotwe nsonhwe na ne omankwankan na apie mantani mo rank wa mo eye 32nd na se nkwankan ye kware se mekese no womane enhyeden ena afenso ntiachira pagwa kwa mekese no enam vocational classes ahodo omyema omunti omoya edema JH3 mofra no aboa pamende ukopia pia mantemu a wonom etoso nwatwa kirem se we de enso hwa ohwe ne mo se 2025 ne mpodie
won betumi abedi kan Mr. Frempong ekyire mu sem adusuafo mo moden no matumi ayi single number ene 6 7 8 9 no oba no moden aso wasene edi sika dia boaw na ma de beboa ma so watumi atwa school sun so de be ma wa kyire mu aka se ekyire mu se nya de di kan ni waba no moden aye bidanti se de tie bia no waba moden adi kunim na bedi kunim yi no babu abaso no de sika ene akade dia bo school to aso no so watimi akwanim lower West Section, free as school. Now you having a 32 grade, which I you're okay with that. So what you said, when be a fashion, you be buy a name, I be fish at second position when you buy it. So far so good. Your mama pina this double track in a having. Same man, another 10 feet lower West Section. We organize free classes with qualified teachers from GS. No, my day, no much in after setting students never be fear no come back to school. Some will be our home various schools. The community say and Kwalani be fear no performance need to sing our school by. The phone is the bring work you call a bridges. They told us say a young woman present Kwalana Kofi no by which some knowledge you want to say. We call even Augustine St. Augustine. We had all students from this constituency. Into your various schools no okay. I'm particular for next say and Kwalana by and I say changes about. That means say woman could not you because the devil has worked for the idle hand. Into your face, the Yakasi first in Eastern region, the territory constituency. Believe you me, it will come to pass. Yes, my when I was in a position and now say I was a candidate as a PC. Now me encourage you say every candidate or a student who will have a single grade, name is so nothing. I'm part. Me 1,000 Ghana cedi them, the mattress, trunk, and bucket to go to the school. As I'm providing small provisions at my strength. Now I'm the mom. So and yes, you can't say political talk. Any awoti ye must be joined the man this year. One ewa lower West Akem mention them ewa pie mantemo. Ne den ede onimnyamfo onwen Kwame Frimpong. Na ne kwa kramo no woni me se yankopon adoma wo kwade ade animu no na basic education certificate examination so hwe no e mafa na betwere eno beye dwumbo suma ye wome ne da tosu du baako ekopem ebrada dwumbo suma ye wome ne da etoso edunson enfempem mienu ne edunu anumu na education director edema lower West Akem mention no eye madam eye Loretta Enquires ayisi ono so de nsem to dwa echiremi sem mofra ma ye krado mo kwakwa tren so hwe ni bi e lower Akem mention ni mo no eye empem mienu ene ediosonum 2075 candidates na ma ye krado say ono kwakwa tren so de nsem sei eto ye nsem training continue kofi obo enim. 2075 candidates both private and public. Into private no, your private 18 and 52 public. So I'm a woman on say one for the one car. No idea as the idea na edu omoso teacher for ACC mo achire mo ade nti no mo nya confident mo nya the confidence mo akotro up ya dey o ma afa ntitie bebre nti santitie na enyo ma afemu the do's and don'ts of examination and one no mo fan for making sure that on met nancy 30 minutes before the time na omo nya enti eni awoti ye no upiem wa piem antene mu a eya West Akem lower West Akem no ene ye wono education director ne den ede madam Loretta Enquires ayisi ena wote ne nkan na piem antemu lower West Akem a se bedwane onimnyamfo onwin Kwame Frimpong mechia no wate sika same wo fa ase a ne din ye onwin onwin okay onwin Kwame Frimpong kan za mechia no wo fa ase keto ano no enti amane bo no hwana de bae continue kofi obo continue do ya de pa kofi anantuo ne na soso keke ne na kese pa oyeti anso se woni no titi bisa no me ba ku bi wasena abe ten bisa no kan za mechia no wai sikanyen kenka adwenche ni bi na ye nto akase bo no so awei efri delicate no say good afternoon yada senior we si fi kofi parliament no kire mi say Ghanaian nurses deserve better
DLFM News, live for Enquiries inside Agronabo Bikuma Pamedasi. When so every comfort Martin or say, oh, ya pass over who would do. Enti asante mampo hene yankopon fa okra mfansie ye na abrafo na musu ne nyamwa mu deserve se mbesu afise modofo pa na ekwei when so free master planner junior kentampa na wo kire mu say nurses no akwa strike ne nsempi na yate yadase wo ya amanya osem anya de beka ho asem o kire mu a aban nya bibia free say nyinam kane abo okosoro nurses no so akwa strike de Ghana mampani bibi fafa ho mate master planner Kofi nana o kire mi say na sa Kofi nana no me wo fa si Kofi de ne ha no odi dwai piaga no kire mi say David piaga mesre onya abotre senior man Charles Mante senior man Charles Mante US Montana so Osi wonim say abrafo nu so no ebetime yade bia ebema obi ayura ho ne nyina yatumaje yane aso brane na yatimi esu ede aboa asanteman efrise wohwe su a abrafo ni su na nyamianem nukure ni in fact ano aden pa o say a huge loss indeed enti weje o kire mi say his majesty Nyankopon fa ne kra emfansie ye yenia ye senior man Charles Mante US Montana so ana no so we ni nyina nyame nhira pa a wo makofitela kodi wachi yame nhira opi senior man Charles Mante Kobi Asamwa anyway say good afternoon Nhyiraba ene Dumuse Levi Adwoa Agyei Sikapa o say adwumaden ayebo na Nyankopon nhira ya pa na wotie ya pa Richard ahwe o kire mi say good afternoon Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ne Adwoa Agyei Sikapa o say adwumaden amobo na yame nhira mo ye pa na o kire mi say asante mampo Nyankopon fa okra mfa nsie firi say o hwe su abrafo ni su no kura bibia de adanse se no yo hene papa wudidi ana mom bidi ti mampo na mi nhira pa wey every DJ Ghana manchen Great Station DLFM next we biem e ho na Ghana fo nyina no etie kasebo no edi fresi kapanse we de time aso nte ye ko ana Kofi Buame na DJ Afiba dibia ba o say happy birthday enko enfama oniminyamfo a within the Mr. Owusu enti Mr. Owusu na wawoda happy birthday go as to you Mr. Owusu na wo wife needing the patience Anima Owusu o kirem so hu nsa so da bema wodo sa bema on campo na wajo bema wo mowa na wayi sika de ato ase ne oba ho fefo patience Anima Owusu je na fetwe wanum o kirem a enya wo pa na wo hye wan kana ba bo atete asa pansam kra enti ene oni nyamfo Mr. Owusu twede ya mpon Nyankopon oka nhira so a wo hyira ma hiafo botom yama no o nhira wo no mpagya mfira atomu emfa nkwa atomu no nya okese ya pa na do wo no ne se de wuhia ni wasiesie ne mana ye nome sato se de no Yakopon nko so anya okese enti happy birthday once again go to you Mr. Owusu every hokafo a ohye asukwa twanim ogamonone ne wodi pa ne den educations Anima Owusu ene se yemfa woda kese we emfa ema ona kasebo na egunu komisep ne musemufo no eya maze mebelantwe ne se mu edema yen the nation's MC aka wache ambassador sa ono wache na beyeda manenkan hwe entesa wode kwa yento ne den the champion tailor kovite de kopie mu e wo Facebook no eso DJ Zigibi eya senior technician on duty akenkan fo ya hwene tia sentemu Kofi WhatsApp kana aye beso mawie no edi amaje so atakwa de kodwokrom twa begwo de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahuteden ene ehunso mpani mikra moden ayela haji Abdul Kwasunte mene me wafa se ba Adwoa Agyei Sikapa masa mahuteden ye den Dumuse Levi ne dia obi agye atum kremodin say no dem say me den bon kremodin Fauzia no ama me surname no me de beba me koye hu adwuma na ekena me yaduma me de aba wudi no hu se o mind do so ko bia samwa wudi na se we ne desene hwe ye kwe hu na eba na Adwoa Silky ana afei sexy journalist
ana kwame efum na na adwo amammo ne mrane ende ma membo na nsa na maso bomna ne no enkoya nim achire mu hima efifi mu hima radio mu yasantiwa enkacha hima Michael Jackson papa no ane ho na eba sexy journalist kwame efum ene da ben ene Adwoa and the program ne title ye den ene our special for Daddy Lumba ye papa ho nkomo no mba bedie ye papa de osefata na Adwoa me se ne nkacha no nya radio sunku a o si wotwika ana no me feel rough me se da no be twa me wa de nyankopon was na lopin na no so yes ni siso a na se wo bon frama me se ye yi amanfo akon se hwe Ivan na we get. Take us one year the other day. Yes, see. Your mamma, you know, any tia. Adeshe.